Tamulbari DCRF along aron repen long leka charai dim forest sai campaign ki prida. London ka chetoka lualong Article 244A avedet pulote hemche bang lapsi akemelo pusi ang tong inti kachuningri. Tikelangjun Cooperative Flames along PMGKAY scheme asang akejoy pen kironpon. Kardom pini Karbi Anglong life prime time abir talong pen nilisa major bon kilimpi. Non-arjuik tha birtang ton pen. Karbi Anglong along le aduya hoilong kapre ka state pen nang kachiraya lama bangke joparni jopadapta arjulong verdo. Bonta non maloma bangke Dipurong so pipen kache koinot Assam University Dipu campus adung Tamulbari District Council Reserve Forest angkang along aron repen ke ongdung atum long le kachiraya dimalong forest asai campaign ki pridama sai kede. Labangso ahem ki pridamadim konadlo nalitum chinima Karbi Anglong life kelang raratum. Kopia thesi ingnam rai koma sai khiatum lapu ana hem ki pridamaredlo. Muniratum aningkan ben gedo ke thaga hem tong ki pridam putong nalitum kamatha doma. Bonta laki kali non hejong aru ni phai inkwera phopen inkwera troxy malom state adang along corona war pana jok kangkir ke phapona hot kelang chari dona bang avi u aleju nc forest west division angkang DCRF along le along pang thek tum thengpi thengprang pakrep epen hemrit chicken red dilo bangso phuthak Forest asai kama tu matha parsik ponsi pini adapen Forest West Division pen East Division along Raikom sai khia tum chelangsi aron re pen kito ahem kipriya sai dengpo Central Range kaparlo Tamulbari DCRF along le along kaddo kabe don pharo hini ke thomatum ahem pini pritekanglo lapen lapu ana hem ka chikim long lok abangke lockdown pena joglo bangso hut warsai chu NC hemrit chikim long lok lo pusi ningje pong এতিয়া যোনটো ঠাইত আমি মানে আমি আছো এতিয়া এইটো হ'ল আমাৰ তামোলবাৰী DCRF পৰে ইয়াত মানে যোৱা এই কেইদিনমান আগত যিটো কৰোনা যেতিয়া লকডাউন ষ্টাৰ্ট হৈছে তাৰ এই আৰম্ভণি মানে ধৰক লাষ্ট আমাৰ 25 মে লাষ্ট এনেকুৱা মানৰ পৰা 25 to 27 এনেকুৱা মানতে মানে যেতিয়া পুৰা লকডাউন হৈছিলে তেতিয়া মানে আমাৰ ইয়াত অলপ ষ্টাফো অলপ কমি গৈছিলে আমাৰ ইয়াত বিট ষ্টাফবিলাক সেইকাৰণে আৰু সেই সময়ত মানে অলপ সুবিধা লৈছে কিছুমান মিছক্ৰেঞ্চে এইটো সুবিধা লৈ পেলাই কিছুমান গছ গছনি কাটি পেলাই তেওঁলোকে মানে এনক্ৰোচমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত আজি আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে আমি এইখিনি ঘৰখিনি টেম্পৰেৰী হাট বনাইছে এইখিনি আমি ভাঙিছোঁ এতিয়া তেনেকুৱা আমাৰ ইফালে ৰাস্তাৰ ইটো ছাইডতো কিছুমান ঘৰ কেইটামান সজাইছে তেওঁলোকে বনাইছে কিন্তু আমি লাষ্ট টাইম আমি DFO ছাৰ হৈ গোটেই আমি অল মানে ৰেঞ্জ আমি কম্বাইন কৰি পেলাই তাতো আমি অলপ কেইটামান ঘৰ ভাঙিলোঁ কিন্তু আকৌ কেইদিনমান পিছত অলপ আৰু যোৱাৰ পিছত আকৌ তেওঁলোকে আকৌ আৰম্ভ কৰিছে এনেকুৱা বনাবলৈ তেতিয়া সেইকাৰণে আজি আমি অল ৰেঞ্জ আমি মিলি পেলাই কম্বাইন কৰি ইষ্ট ৱেষ্ট ডিভিজন কম্বাইন কৰি আজি আহিলোঁ আহি পেলাই আমি গোটেইখিনি যিমানখিনি আকৌ পাইছোঁ আজি আমি ভাঙি গৈ আছোঁ ৰাস্তা কিনাৰে এতিয়া এইখিনিয়ে আৰু আমাৰ আজি মানে যিটো আমাৰ উদ্দেশ্যটো যে আমাৰ এইখিনি আমাৰ যিটো ইমান মানে ইয়াত ধুনীয়াকৈ একদমমান গছ গছনি আছিলে সেইবিলাক তেওঁলোকে মানে লাহে কাটি মেলি শেষ কৰিব বিচাৰিছে কিছুমান এই মিছক্ৰেঞ্চবিলাকে তাতে মানে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো জানো আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে লাহে বহিব আৰু গছ কাটিখিনি তেওঁলোকে খালী কৰিব ঠাইটো পিছত আৰু মানে তেওঁলোকে ঘৰ সজাব পেলাই পিছত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেইকাৰণে এতিয়া আমি Lasi pinini litum ko an makiun laso aron repen long leka charai tum aphan ke khangja phansi bor ipon bomlo nilitum claim bang aphai aki jum penta nilitum akasik sagtu lapen nilitum along ke hele kamanta avi lapen non amad nitum along
homeguard ta avesi kapre kalong pensi hangnang kok titi lasi penangana kisung do buta ninje kontru যিমান পাৰিছোঁ আমি ইনিচিয়েল ষ্টেজতে আমি মানে এইখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমান পাৰে আৰু যদিও আমাৰ ফ'ৰ্চটো কম আছে আমাৰ বেচিকেলি আমাৰ আৰ্মছ ফ'ৰ্চটো নাই আমাৰ হাতত সেইকাৰণে আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম হয় আৰু আমাৰ যিটো নিয়াৰেষ্ট কেম্পটো আছে তেওঁলোকৰো মানে ষ্টাফ বহুত শ্বৰ্ট আছে আৰু ইয়াত মানে কোনো আৰ্মছ পাৰ্টি নাই এইটো কাৰণে আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত পৰে এইটো চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জত আমাৰ আগতে হোমগাৰ্ড আছিলে কিন্তু হোমগাৰ্ড 4জন নে 6জনমান আছিলে তেতিয়া সেই তেওঁলোকক মানে এই বৰ্ডাৰৰ টেনশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ এই নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰত তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে এইটো নিউজটো পাইছে সেই কি হৈছিলে তাতে সেইকাৰণে আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ হাতত হোমগাৰ্ড নাই আমি বেলেগ ৰেঞ্জৰ পৰা হায়াৰ কৰোঁ সেইকাৰণে আমাৰো অলপ ফটকৈ ডিউটি যোৱাটো অলপ অসুবিধা হয় কাৰণ আমাৰ ষ্টাফ কম ষ্ট্ৰেং কম আৰু এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত মানে যোনটো মানে তেওঁলোকে আৰ্ম মানে সিহঁতে মানে পূৰা কিবাকৈ যিটো পাৰ্টিবিলাক আহে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰো অলপ দিগদাৰ হয় বহুত ডাঙৰ লাৰ্জ গেডাৰিং হয় ইয়াতে তেতিয়া আমিও ফটকৈ টেকল কৰাটো প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে আজি আমি পুলিচৰো সহায় লৈছোঁ আজি আমাৰ বৰলাংফেৰ পুলিচৰ অচি নিজেই আমাৰ লগত আছে জইনলি আমি কৰিছোঁ আজি সেইখিনি আৰু ঠিক আছে নিউজ ৰিপৰ্ট ৰচনান সে কাৰ্বি আংলং লাইভ Central Pen State Sarkar la pen risim kangtang ki oda songatum Anglong Karbi Anglong monsam ki banjia pharman kache tokjia lamdona lualong jongsi Article 244A kache tokpon ave pulote non ko anma suluk so dakedo anso sesi Karbi Anglong arlo suluk so dagatomon kapangdang thujia phanchot lopusi APHL se hin pen KACCM tuliram ronghang pen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma tumaphan jongpon Pini District Press Club of Karbi Anglong sa hemalong All Party Hills Leader Conference pen Autonomous State Demand Committee Racharya Song hini chelangsi pherangke mai padupon bangso pherangke mai long Jasemet Central pen State Sarkar la pen risim kangtang ki ora songa tumangbong lamdon kache tok ponche phuthak la pen non hejong council along tera phuthak hur ki chodut anparta kalitang sumila rong hangpe phuthak la son thomalam the thedung ning kang samse ki ru ko joksi alang litum pherangke mai ki phapo Karbi Anglong risim kangtang pen kache songa tu pen Central pen Assam State angbong monsama lamdon chitok popusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pangdakpon etlo lasi laswa lamdon kache tolong Article 244A kache tok poncha phan ning biri pusi pherangkia mailong APHLC lamjai sarpo angtong intika tharningje India Sarkar Assam Sarkar la pen risim kangtang ki ora songa tumang bong lamdon kache tok je putha lasi non Assam Chief Minister ke hai Dr. Himanta Biswa Sarma ningje lo no moruinang klang bangke labang so alam don ke cetok vek ko selang ni hinpen kan tekla kondak no la siladak ining ki binang ji athai ta doko athema Amit Shah India Home Minister dak dena rong bang vek aput sitami na dak itung hemprek aput hak lam donan long ke duji pura thana ning ka pathi ke asuta thang da kali da Afikera tu maning ke oisi ahem chi winang ko tapu sona nang deng no lakan hala suda risin kangtang asong atum aphan churo no alang itum hemprek ke thang nata ke tokpu da be lamdona long o pensi hem je bang julo lamdon je tokte der sitam no bangke men hala bangso risin kangtang ke ora song atum phan akai CM tulan long hang atum pin khat pin lang pen non Assam Chief Minister tum pen chingki ching ba pen non ke khat delian pani no non ke lamdon ka che tok ko kwang dengan nang le sita hala bangso lamdon long upi tong ke done upi tong ka be ne ide tum bang job abang ko bang kita ta tum ke chini tum pani mi lasi ining ki bidang kupe pot lo charjulo protang te kar biang no apur ki mo langdam er lo protang te India Sarkar dan lamdon kache tok abatai tin along ta konat ne ke ile tuma pan akan napok doko kiti lason si non ki rang ji aning kanta thlaga akan napok abedet ji abelo ko bangke tum puthi bun e laki puthi bun e apon si non che tok ke aprang bangke pini pherang ke mai tena bangke la bang soja kong che pharang nang kok pini lamdon kache tok dono tong na chu ningri lo alang litum chuke damtang son hembrek mate Article 244A abedet pu penala litum hem chebang thujui lamdon chetok te churo no non ega kai dane jong singla dak hemprek abedet Article 244A abedet protam te alang litum chuning rilo hem
cebang juisi ake mi kadake itu namong kace tok dulu bangke lake cok cete ji pusi tuning rilo lapente asam sarkar kan lapen India sarkar kana bangke jongsi hemtre alam si pamungkuk lotante pinren nang kok akhema peace accord pusi amen ki itu peace accord lotante monsam ki kansi than te monsam ki kosoro ke ban oke dak suluk sudak kopi posi donan kok suluk sudak itu nang kok akhir bangke muni datum akemang muni tum akar I Kidam tang council long inut on bir teron inut vet kache songpen ter alam ki hur ki chodu hut KAC pen lamvoi ki piduna hut on bir teron aphan ke ther ke hap ka padu lake KAC tum kache phere thektik ang theklo puta angtong inti ka thar ning jesi inglong aso aphan lo ka pacharli pen kereng janat kangthur ponje aphan ke thek thei mate kiun eche nam lo pusi ning je pon angke dak parlin parlo do punake prungdut ke dak lo ka charli bom also inut on bir teron alangli indut angkin cipe the flutsi Karbiang Autonomous Council asai hemlong arjab dun alangli jakong cikarang lo dak non thanbang ang hoi ke pekola long kira dak kunade ke kaparlin parlo do pulang isi ninje pon hala suhut men Karbiang Autonomous Council pen lamboy pidun lo jasmet pe ake hai omorsing tiso si dak lamboy pidun lo dake merit basis ateng pensi appointment pilo lapen on bir teron apana bangke insai ponji pusi ke pher inut lo charli bom a student aplan la puson ke pher lake ni tuma hime ki puji bu bangke lake ka phere hektik bang hala ka panerji pate case pg pu kan nije bangke council tum ka phere hektik atum no lage hala bangso a student alang ni kamat hakisung frustration ke do jone se hada ka jabdam dun lo lotang pe council pe la bangke alang ni han bangke than deklar nang ko pia pot ko sona pot se dak parlin bar lo abe ma ko deklar dang nang ko non ke kape klarji kali si ke ther ke ha la ke act of governance la ke ka phiri hectic tum la ke la pen merit basis ateng pen se appointment ki pi puta alang ni nije pon ta merit basis udah kosong lo tarara itu tak pakai teh non kita dong kita yang lama bang la pulo mars ateng langdan pusita komat ne ke pharo hini raket mars ke lama bang ta appointment ke long dunde sita komat ne mars pharo isida rocket ke lama bang ta appointment bang long chulo ane kona merit basis nonte lake la ta charjume melo la pen isi bang ke la la seat thoknar ke ra isi ladak applicant mate lo ke joguna tum ke aphai ke pharo throxi ra ke ra isi usi chini lo sita api appointment ke pi hud bang ke pharo throxi ra ke ra ke thom number ta kan thurok andela ke kudamlo protang te total marks bang ke 100 sita hala sat lang ke tok exam ke tok ba fi marks ke long bang ke 105 kukuna ke long la hala ke ta son na no a marks 100 ke te hala 105 kuna pe long ko te la ke la si la hai hui alam ke da ke kitin ne ya ai ke topik la ben la throk na ke bra isi appointment along banging koira pia tung ke tet ke pas along amen na dia kita nak tu mangta appointment long long. Dit punat pusong kita pun nak appointment pun kan long. Langsung abang ta council tumpen rata tanpa tek lo mangte. Halapu Hamren constituency lo school hemalong lu kacharia osomaratum kangni jiang hoi antawe sitame osomaratum aphan lu kapacharli kapaching thur ponche aphan kuting koira truck atangka ke kupisi kivi der loputa alangli council aphan karju padupo. News report Roshan Hanse, Karbi Anglong Live. Corona pen kachapa jogja ron kroiponsi pini wo signify clear ni tekelangjun cooperative flames along sarkar pen kiduk det aradaphan kapanongpi Pradhan Mantri Gramin Kalyan Awaj Yojana scheme asang radaphan kerona sai kedengpon.
Lakha Kripli Korkanti constituency ke parlo tekelang jun cooperative flem salong non corona vur hu choklem chodama varsai kadure det arara tumaphan sarkar pen kapanong pipon Pradhan Mantri Gramin Karya Awaj Yojana scheme pen asang phurun hinia phong ake joy pen kirona siding po Tekelangjun cooperative flem sachun bang Amarjit ti sola pen Maipu Amarjit ti anparta BOD claim bang phubang phiatum kapatur pipon sangkerona sai kereng ponahut Korkanti BJP Mondola Maipu doloing ti pen chenglok Dun Maipu Kambura rongpi Kisan Morcha Maipu Mohem Teron lapen kamsing ropiatum ta aluhiaman pen chetong dun rinti Lapusona porahut aluhiaman pen kachetong dun doloing tia hin pen sangkechu endun arara tumaphan corona vur pen kosonsi kaching raidun thengchima phuthak kethan kimum paduponsi mesen pen PMGKAY asang kerona sai pachun pondo Korkanti constituency ipalopon tekelangjun lams along ni COVID-19 ahut mate ahura ke sohut munila tum chuklam chodam akitikuk dukok wajoine kematha pensi India government mate Narendra Modi akaya government ahin pen kiduk kelak songda chot chotelu chot atumate sung dukok gi pusi sang mate additional labang so sang kiron pon asai pini mangdat tekelang yuna bang cheng pon kalpen mi tum dak tekelang jun lens of kanang pi do additional asang additional PMGKSY pu scheme pensi kaso asang abang ken tum ron poniglo apa itu adalah additional taharan tentang ni ke distribute apora bang ken tum pini la so cheklo second time ke ron hol bang sin tum angpon dong buka pen semsing ti Karbi Anglong live Kiram tang pharo krisir kebra trokebra hinia ningkan kang pupon Brahmaputra lang roya thak ke don pet ningkan trokebra hini sarai ghara bana dolong kahenu erajok kaselam pruija sai ke klemajok chiklo jon thoma por tower karang khapa dupon Kiram tang pharo krisir kebra phokebra sir kebra ningkan kason se pon lapen pharo krisir kebra trokebra hinia ningkan kang pupon sarai ghat abana dolong kaselam tu pruiji mate repairing kaselam pon thuje phan pini pen chiklo jon thoma por kachedam che bangavar sai kang hapona birta long pon Abana dolong selam pruye sai ketang tesek akimia dolong anat pensi pacheling ponpo. Puthora birtar juitha Brahmaputra roya thak kedon pen sarai ghara bana dolong kamarata penajok puthot kaselam pon thu prui mate repairing sai kedeng pon thu je phanpura pini pen tobar rangkha pontanglo. Kinang sot bang so abana dolong kason se pon je phan pini pen chiklo jon thoma baha abana dolong anat pen kapacheleng avarsai ingha pontanglo. Kaselam pon repairing asai sek akimia dolong anat pensi pacheleng ponpo bangso dolong kason se pon aningkan kedam tang pharo krisir kebra phokebra sir kebaningkan kikim pona dolong lo pining surihini ra inkore sianingkan mate pining an ningkan trokebra hiniarta bangso dolong pleng tanglo lasi kedo kedam jara do ana phanta Karbi Anglong live pen kapachetak pon lapuson hello sarai ghara dolong jong si nangli tumang bong komatne kedo kedam ji do pulote abana dolong anat dam dera akimia natle panglo ponik non News report Karbi Anglong live. Pini prime time abirta ke leponsi kang toniklo. BNM Enterprise along nalitum long ikji mesen akobe aklim mesen kobe aklim ke long chotkali bonta nalitum anam jum hek penta long ikji nalitum jongsi rong suri ke thoma kobe aklim nampon lote e rong pen sika krehini laben suri ke thom bena ber nampon lote sika kre phopen nampon longji lasi humri ignon BNM Enterprise rong khelan dipu Klardagalam theka chini jia phan 700 200 7817 along humri ignon